ekindi kyonsi ery'obwikere abaligeriya ku Lweki County 52 ekiro 2 3 5 5 eyemo ery'otobwikere gose otutalire asikyabisi kyito ekyo kirasa enyumba ya Brighton Apartment ejirebusi obwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitali ya Worldfit Health Center eyegutuka imijumbu chokisi nigikorwa obukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwalya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boyo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachi obisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kyakwirena nga kyagwitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Gorba ya Gatato Erumu 307A and in Tubuate branch Muchwell Doret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch Ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokerero y'abayibuli. Mbie mwana sana mwanchi muliebeta sene kia Ndizi TV na ndengo kualigania asomorobelio o Worldfit astokomea na daktari kile litukolia Jumamosi chensa ibere cha Margoba oyogo chota semia amange igoro ya maroire a mwanchi mulieni metenga na maroire amange kwa rolire abirika go chanda abantu ase familia yago ase kinyorogali asome nyete chiamate chinyinge kwa role chigo chandika gwetera amaroire aigo tokomena daktari kile litukolia Jumamosi yogo tosemia amange na kitoboneta gwetanga korwa samaroire ayo nabo igo bali babere bakonyora amaroire ayo na kibaboneta konyora obogwenya kwa bantu abange bagotanga tuatali asinyagitari arakini ntoranyora bogwenya bonde bwensi konde daktari no alega oyogo totebya ngaki clinic gya Worldfit bakwena na obogwenya bwabene go manchumulingo kwaliya ni bene elinde tosange asobwa meliaterene Frida Kerubo asense mwachichi mitandao asense ya Facebook na bagotunyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News baiga sense media website na bagotunyara gwetera www.ndizitv.net yengere bageli gali abene kwaliga ni daktari linda tumanyina kyakorukwa na baga clinic kyaye ngaike gotoka. Karibu sana daktari. Mbio muno Miss Kerubo. Aha. Nisiya daktari Moses Kena Onsarigo. Nkoba sinyagitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit no tolega Bosongo ase nyumba ya Uru Plaza Busaliza egorova ya Gatato erumu 307. Karibu sana. Happy new month daktari. Happy new month. Timetinga na kiumutinyo yo etobera sense mo yago na kikwabere gokorwali abarwaire na ndogo semeri kwa gwasumutinyo yo mu yankoro kyoko. Abanta bangi gosabarwira bangi bachiro bisitu. The numbers increased saidi. Ukoba abanta bangi mbarwarita. Lakini tunashukuru Mungu sababu tuwabaire hope. Tuwaboro kiringa nyasa etatongete bantu barware. Mwanangu jina kwana. Ito tubugata marwire semebere ya ito asogo tamanya. So tuwaboro kirie nchiranga
omenye ubwati enjire togokoroki nabo komenye emyaka yago yonsi utanya kugenda nyagitari nabo uramenye emyaka yago yonsi omwanche umurigereri utanya korora nyagitari onye gogo practice ebintu bitogotema uri naruke ukitoyo umu you know aganteri nganike mandactari gokwana nga kinene igweta mangana ayo gokwanira nga simeka bakacinyenyi bwone chionspi chikarati nini nga tumia muno goteba amarweire tali ngororo lakini nga ikase nande backsliding ono nanda marweire bona achire nabo komenye emyaka yago yonsi utanya korora nyagitari nyeri tukerimo Ambie mono sana daktari nande karibu ase studio elinde tobe tukorwa basemia gochia ase omwanchi muliye kwende daktari buna butambe togotebanga omwanchi muliye risko gali karo chumo chando beri ko gochanda no ne amataye go somo beroye otoma ujumbe nke elinde tuerobere nabo igo gukwanira last week daktari na betengonyora ujumbe chinyinge sana omwanchi muliye aliko bolinga kindly tebi daktari tokwanira omochando bwichi ala jini mete bono igabune gendera go tubo kendu buna bole bantu mbare babwate chiala gicho bokendu kone daktari no alege gase studio na chiko kwanira na kichiala gichigo cha somo bero itoningiye go chireta nabo igonga kitorabe to gwetanga nabo igase clinic ya Worldfit na kibakorwa opo gwenege mwanchi mulengo kwaliga ne bene elinde tusanga sobwa mugo chakabono igagoika omoelio konde daktari tukolya nteto kwanere ensemeli echialaji na kichigo cha somo bero itokole ndo mwanchi mulentete gukomanyanga nabakogendera gusangana intwe gwetera sinambiriga bwa screen yago otumanyenga yokobwati omuroberi koru nabo igonye ko tete gukwanira setup to gukwanira litukolia lero nabo gochangia nabo igo nabo kubolya liboli lyago linde lyansi kubwatikana no muchando yigato gukwanira gose muchando kwabere gokora gose gokwene kigwa ase binyoro gali asome tenende koganitie kumanya zaidi omwanchi mulengo kwaligani togendera gusanga sobo madaktari tatabingo muchando yiga bwechi allergy muchando kyoyo yiga kronko gwiri tsanga allergies you know it's overwhelming abantu babwata allergy bachandegete because uburiro bokunyaguca kerengaki ukingaki yobokendo bwechura sana abandi bawukingaki ya dust ngaki kwende ebusere nyinge nabaro bachandika sana so ekeronko gwitanga allergy ikiniri ana marwire usene condition ebegeta abantu nyagitari side lakini katogo kwanangirieta allergy incommunity ntaketaba ntabanche baligirira bamanyinga allergy nekero bunyamasi bwago bokorwa nesai esegi wetani nitatakiri igono bunyamasi bwarwa nesegi nangenda gotebe obunyamasi bokorwa nesegi uchiese bintu bitariye bibesa abantu bandi you know igintu kirigitariye kebesende munabona dagotebi Miss Frida abantu bali amagena ntumaitine ndagira lakini abantu bali bakolia magena takorara butuko bubugima abantu bali bakolia inyama takorara butuko bubugima abantu bali bakoende sobokendu bubugima bwasareka you know so what I'm trying to say nelinga ubu ikwerende allergies nekero bunyamasi bwabo bukurwa nesegi bwetanye kerango girgetakire igobuna toko kwana uburiro bwa allergies no bunyamasi so what I'm trying to say ndagete nkoro kuna bono ndakinerigete you know allergies are a mistaken identity orocho limonka room ibigete oyero monto e bag ya boche oyero nini oyero monto e bag bona ngutamari bona muno muzubati ulingo kurale ngayo mwibingo mwibyo no mwibyoli agenda gukura ku kimutungo mwibyoli ku kimutungo to confuse abantu mbaro nere bona ikina allergies so allergy egento kego so mubere lakini mubere go kange yentekenekebe uchaka kurwani
egente kitabuga tibo bunde bwense somobere inere ko allergies so allergy nangenda gukwana n'obunyamasi bwabo bukorwanise bakabwetani yagera umubero guchaka gutwara kishida mbalimbali so it's a mistaken identity na nagotebi daktari tomanyinga so bwagare na kichi allergy chigoso waso mubere na kyo montara akora manyinga chi allergy chiaso iraso mubero ye bono ligeri munangenda ko gotebi ekinga y'umubere muna woneka rumunta twalde use measles nandi tagutwara measles rindi because ekinga y'umubere yatwarire nebwate memory yo kunyuranga urirumbu kitega tukaburwa nise bono bunyamasi bugatuka butegeke so mubere measles ne cyambo wanje bosoye boni kinga y'umubere nebwate gento yikurukunga immunoglobulin E immunoglobulin E ni aina ya kinga ya mwili ose ekurukunga antibodies these antibodies aina ya kinga ya mwili ekuruku immunoglobulin E nere kurusia masasi alitokurukanga histamine so ekero histamine ya very produce nyingi bono nere kolento buri monta abandu bakuyagia maiso bakuimiga ni histamine ya lenta eyuere the bullets in that table chiarusi gune kinga y'umubere ko gunga immunoglobulin E and that's why orora abantu bari bwate allergies ekero bakwenda nyagitari iba kwego antihistamines bono genda goteri umuntu ngurutara masasi kurwali ayino bwate ngubo okunya gutanga masasi yali lakini uri naenda kuruta masasi and that's why abantu bari kubwena because again to abanyagitari bagokora ibakwena n'ingubo yo gutanga masasi lakini masasi nagwendete ko karaki nagwende kurutu ko kurusie nguberi nanda masasi nko wikerari you understand so what I'm trying to say obunyamasi bwago bokoruta masasi aliyakurukunga histamine nakiyekora nyagitari okunya kwego antihistamine wana to what celestamine celestamine is antihistamine abantu bakwego dustit abantu bakwego piriton abantu bakwego steroids egere kitanga masasi yali lakini muntu utali kuchikogwena onye togo tebye kinga y'umubere nka yayete kuruta masasi so allergies no bunyamasi bogendete kurwa nese excited na twento kwana Miss Frida yes daktari ndo nkoliye tara bantu kanyoro omuntu maybe a perfume is strong kwa ukagwa simora angorora bande endagera watenga gakuri endagera gete gusene nyama gusinama gino konyora ngankwe yagiyari abande mbago so ase mugondo ase bituma birekera kende daktari korata tebingo ntubwate types of allergies ntubwate ntuye kurukunga allergens ekimono kikurukunga allergens kiri kigo trigger ubonyamazi gokole kwirinde kurwanise muna twatebire abantu mbale bakugenda mugondo baguchiko usenga kinga kibituma byasomoli pollen ose chinsiaga the pollen chiko soso mubiroye oye y'umubiro mugima igo pollen ijya trigger they are triggers talijyo gicyalenta lakini cyagera kwende kinga y'umubiri yajaga kurwana saidi so ibintu munabona pollen abantu mbale bawekese anmofa bakire samariyonyo usine yesese umuntu chaka wasimura abantu mbale bakuriye ndagira gete ndagira bwate proteins for instance ndagira munabona gusoma mutakunyo mabere akuriya magena umubiri uchaka kujya ko mubiri umugima abantu bakora usine ndagira yeduke bwata lot of chemicals cyarente shida mbale bagutumia drugs na wona usine amariyo gakabwete ko umuntu allergic to penicillin ako to penicillin utwara allergy kali sana ikurukunga anaphylaxis era itomuntu you see bone bitogurukanga allergens kira trigger iko abantu nkumanya bari ngike nagiye kogera allergy yanegende munabona umuntu uramubika sakendo agotenga karongo enda kendo yatinda gitinji bukendo
umubiri ono guchaka koreki guchaka kuyagi umubiri umugima bantu bira batanga haya mabere tose ko mwana one mbamanyitenga inkigego trigger because ba bere n'uburuirobo paka bakiri kumanya nk'intu clinic bengo kikoberange nakyo yakikondetera yentuki yakikondetera meja lakini tubwate types of allergies chinyingi sana unabona tubwate allergy kulukunga allergic rhinitis ekerokora chimyoro muntu usagusigikisa anagusigikimyoro irritation irene chimyoro ime so this is what you call allergic rhinitis ntubwata allergy mune kulukunga eczema Oli umuntu ngozi especially mwana rocho mu sikoyo mu kitobisiano bwate eczema mwana omuke ule high school form 4 iga se chikwerende timene kitwa kirokia sasa Eso tukulinga amagoko eso tukulinga amaguru kurumaega okonyora bone ngosi yachakire kobenene nanda kwigwa irritation nako yagi nabokora amasabu mnago agosoka so what you call eczema ntubwate type of allergy chinyinge ntubwate bono mnabono asthma is a type of allergy you want to bwate dermatitis conjunctivitis ntubwate type of allergies kinyinga ego tegema nkayala ki yakoraki yacha asengosi yacha asa maiso nkayacha gusingira yaro kwe type gete mbia mono sana daktari asokwira nelialibulio mbia mono sana mwanchi muri beta seni kya Ndizi TV ani gotoka ndita gusanga nere Dr. Kena Moses kurwase clinic gya Worldfit oyogendete gutumanya amange igoro ya allergies mwanchi muri yantete gukwenyolia nga asinse mochi chimitandao asinse ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.net bwigona bugusanga na intwekerengera kyago siliboli lyago gwetera sina mbiriga base screen yago tumanyenga yokobwatia umurobiri koru na bwigo liboli lyago kubwatikana no muchando yigatoko kwana litukulierera obwa allergies wose umuchando ndego soborero bondo buli kwarorirenga noganitie kumanya kegera daktari no lega gase studio na bako bakago kwiranire daktari kora tabingo ebimanyerera imbire biyebi biri omuntu abwate umuchando yigabwe chi allergy so twatebenga allergy ekerego cha somubere part of the southern body so ikemanyiri no kegocha unabona nkorula abantu babwate running nose chi kwenda amamira akonya guitekarioka babutarania handika chumbari kutigandika chunze because amamira akonya kumenyoka rioka abantu mbara maisa bare red watery urucha mache ikiro mache agukangankorira rioka erukunyo urakenga n'umuntu omugekiriko kimwina kumbe na allergy ekumusumbu amaisa ya red itching watery eyuna beko nekemanyiri cy'uburure bwa allergies abantu mbali bagutwara wheezing nekero bono kinjere kiri cyokweyana egoticha ekeringire lyokweyana yatikire bono mbe utiliko soime buya na gosoka buya bone mbe kubuge umurori ekolera because one ekueta sare very narrow abantu bandi batwara wheezing mbale bagutwara sneezing muna whatever umuntu ikiriko sina se perfume yarenge uchaka gwasimura lyoka gwasimura abandi batwara difficult breathing abandi batwara okoyana kwabega sienko abandi bakoyagiye ngozi ekoyagiye gutwara rashes umugima bakoyagiye karyoka kwara abantu nawo mbali bandi bakobimbe bikoba kwarule muntu abimbete bikoba amayisaga igabimbete umuntu rumemeru wabimbire ekera gusarire ndagera gite abandi bakubiro kubimba because babwate aina iza allergies bantu bako umutu kubati so allergy nabegocha asando notwatebire lakini bono ntubwate allergy yerenkali etwatebe kurukunga anaphylaxis anaphylaxis neli ekolenta baka shock umubiri
bone bwati manyiriri very severe very severe manyimne okonyonyole blood pressure y'umuntu ekerago chikupimu ya chirense side blood pressure ekogenda ansi munabone kare bali batumire munabona bagutumye munabona penicillin muntu atuatumie penicillin kusura sune chinchoke you know bona akutwara very severe symptoms na kweresiri umuntu yani buna kubimbo mubiro mugima saidi na botote bakebikoba pressure blood pressure yagenda ansi enkole gutuma mono gwetani muna abantu bande enda yabutiara inafura ekoroma you see wantu watu warende koroma saidi na bara twara lot of diarrhea ibe kokole kwerende so eyebone kurungani flaxes eliye kolenta shock esumubere fainting konyoro montago faint kapsa kugunse agwakeranze because you have got allergy mne so anaphylaxis neliye kobene ne saidi kobwe manyiri binde bya kawaida ekolente manyiri bira itomuntu manyiri biragero bakumurura mnyoki ku kinyagitari atikitiko mnyoki kinyagitari anaweza poteza uhai so mbili bwate mnyimwe tuenda gukwana ambye mona sana daktari kondo manchumulia naga nitikomanya asense moya baswati bali bagotumeka family planning nerete chi allergies mono yori twagende sekusi family planning eyabantu bagotumia na bekolenta allergies you know allergy na bekolenta na chemicals allergy na bekolenta na hormone imbalance so ekero muntu agotumia family planning family planning chinyinge chibwate chiomuntu kiri yomuntu yomusubati ose progesterone so progesterone yakomente kamone somubere wetani estrogen hormone so ekero muntu agotumia family planning nabego changia kolenta allergies so tetuli causes allergy amaitega no manganali indoko tebiri wonkringa abantu abangi bamanyetenga the allergens chi kolenta allergens na chi kolenta allergy taribo kendo bo kolenta allergies Frida tadi ndagira kolenta allergies because mnaona kuri protein kolenta allergies no even ebintu bigo trigger bikogera okinga yago y'umubere echake kurwana so nkige kolenta allergies egintu ke kolenta allergies Frida nkerike ko interfere n'ubunyamasi bwago nkerike gote ke kogera ubunyamasi bwago mbo kolegas no butakire gukora igine ke kolenta allergies so ubunyamasi bwago kwa mfano bwanga go kolegas kusibo kolegas bobi na we kolenta allergies so let us look at what you call risk factors nkikiragere ochagutwala allergies badai nkikiragere allergies yago igochire ino bintu bi kolenta allergies number 1 kende yonsi ye kolo wa immunity kekogera ubunyamasi bwago ogendense nabo kira lente allergies munabona uri abantu nabona bali babwate babwata marwira aliale akogera ubunyamasi bwagendanse me HIV korulu nabako bagutwara bakuchaga kuyege umubero mugima yakire because ubunyamasi bwakoreke bwakirenze abantu babwate cancer usiba kunywa maryogo umuntu wote buri sukari because inkoruwele immunities nyore mna wate usomusubati bwatiranete ubunyamasi bwayo nabona bwakirenze so what I'm trying to say anything that is going to lower your immunity naboke kolenta uburibwe bwa allergies tewa nini so igobona tuminetinga goikomwa ncho murigere amanyinga kinda akere ubunyamasi bwane bobe ni chinguru saidi na kibunyamasi bwane ndabo rigereri egere bukolega asibuya ikintu kiriya ko ubunyamasi bwa bogendenze ogetiye kiriya ko ubunyamasi bwa bogende igoro munabona kuri amatunda amange kogera ubunyamasi bwago
bobo kongu onye gukuri chinyinge ko ero nagende nyagitari gete najikorora umuri gete umuirio n'urengoro ekrona ikoro abantu babekire uwodi bagwita ki story kweli amakuru ngabana barwiri ngibagokora because aba twatebire butambe irega miskerubo inga abantu 70% y'abantu bara admitted nyagitari bawenti koberororo they wasting, you know, we are wasting our economy, tunaharibu economy yetu because wale watu wako hospitali hawezi wakafanya kazi they're just there to eat bwana itokale gukora na aruji bakobekire ndagira ebekire chinyinji ngiye sana je kienyeji mpariko kuna batato gose chinyinji babekero gose ne kwende cabbage aje ato kombekera nyinyi batageta kanyama no bukuma gwe nkaraba gutika chinyinyi oresa ndiga bagutu mate mparikereti bamba kwanda bachiko umura ba wastage nali abantu bange bali trukana batabuga tindagira bagutukutendagira bali koli nyenyi bunyamazi kibura chikoboboni so what I'm trying to say go ikomanya ngakibunyamazi bwabo unatunza kule matunda kwa wingi kule mboga kwa wingi so that kinga y'umubiri yage very strong nte waneni ejibona beragere erente abana bakenkotwara bali allergy sana ngangwanya korora nene Miss Frida umnyite amabere y'engombe muno oso oko mwana ndagera atara ikenga kiyoko yokoriye ndagera ejo ekogera ubunyamasi bwaye mbuchi kobubuja buchikuja kolenta allergies badaye so twatebu Frida ngo watebu karoko genda antenatal clinic watebu ngaya kuja kwibura umwana oyo mugonki meeting sita ndose ko mwakende yonsi yaya exclusively unamnyonyesha miezi sita ndio anze kumpatia chakula lakini kuna wengine wajanja uko nyorumo ngina mugotwa gotenga we wacha umwana oyo seri mubero yo ngana atakirari endagira ari umutenye eri tukema tukabira atatu bacha ikomu endagira bacha ikomu amachi kaina saba amachi bacha ikomu you know bacha ikomu glucose nayo kogera ubunyamasi bw'umwana bobo bibuja kumolentera allergies abana aba bataka koigwa mabere y'engombe batara ikemeting sita abana bataka koigwa machi bataka koigwa chindagira batara ikemeting sita na bamono bagocha batwala allergies nyora bana bali bakwiburu na siyezo mwena bali bakwiburu gwetera so okobaru komani era bamakonyora umwana nabaruko abana nguja bali banyora allergies you know so what I'm trying to say ekero kuibura negintu kire very important diga kiri kuibura mnayo musubati make sure ngo mwana okwamure ndile senchiri takire so that tubonya masibwa bobo kontaja ko tukosumbwa na allergies na minto bindi again tukenenkere tokurukanga you know gut leak syndrome ekere nchira yago yendagira ebwa tebibawo nali allergies yegocha because yegwetubo chabu otakata kiri kogende samanyinga unabona umuntu bwata ulikire abantu bwata allergies yabantu bakotenga ni bwata ulcers ndo ulize siku moja watakwambia kwamba tuko na ulcers bono kwanyura machi kerubu machi mune ikire senda yago anyoli nubwate ulcers alisege tonda kere kunya kolikiare kunya gwetale make makago so esa manyinga atalaba digested fully ogende nyagitari inki batali kubekera abantu ubukuma bwete gusindagira zamabere aitero mukyaso esa manyinga inki batali kubekera no is because nyasaye ita design tinchira yago yendagira emanyetenga egintigina kego so ikinarikego so mubiri so if what giachakire go so agitara ba digested fully ekinakige kolenta oburuire bwa allergies so abantu balubuga te bitonda sigira yendagira babuga te ulcerative colitis babuga te ulcers nana tebire enga mune pipe eri egwetia machi kunyagotonyi ba maja kunyagotonya guchimati so
ebo chabo bwaswe samanyinga obwagera omuntu twara oburiro bwaragize into kende kere very important is what we call hygiene hypothesis. Hygiene hypothesis nelinga abantu bali bagutiga abana babo bakiesa buya bagenda bakiesa ubunyamasi bw'abana babo ko bayiguru kero umwana ubunyamasi akunya gukiesa unya kugenda unya gukiesa n'abandi ubunyamasi bwabo boko ba strong nkwarura abantu ngakiya corona abantu bali abasongo bakwete side ku bwa Africa because ya African twa sobo chafu your mothering akogenda mugondo okoberegete ogo ikari ole makangoro okobeka amaroba okunya kulia amaroba lyo kali okunya kuli bochabu kumbe bintu biri byenkogere kinga y'umubiri yakora ki yaba strong so ekarala jigo chagocha ekonyoranga ubunyamasi bwa obulsto and that's why you see abantu na chichokora bali bakobere town yali muna wantu kwane mbure yatule town kweli lakini barabona balali se veranda bayikunjete bantu bazo kubanyoranya gitari because ubunyamasi bwabo bwa very strong. So what I'm saying onye kobwata abana babo wati kabarachesa nabandi kwa wele nyowe Sunday school kwa wele asinale bana baguchesa motukaya bachesa ekara baguchesa ubunyamasi bwabo bokoba very strong Kerubo alafu wikoli ndagiro koli chindagira nchiro chikolent allergies chemicals mwiru treat chemicals so chindagira kiri refined chiri chikorwa se factory chibekire sweeteners chibekire flavors food color you know even tebine chemicals chimbeso mubere once chiko so mubere weme nabo chiko trigger allergy so allergy ailetu na allergens but allergy inaletwa na makosa fulani ambayo tunafanya ambayo ina affect our immunity. Actually daktari abantu mbali chitaipu ibere ntanya koranya gitari batanga nabu wateba baigabe street mbarora bakonyara akora umiswa kirichinkundi cyoko agikomenya gitari guso buli mbara yo konyara baiga bakwiruka chirastafarian bakonyara bagwate chideli chinta timezi kwanya ko baranyara babolta se clinic kyao ncena nyako barazi nyagitari ende anyway mbali bange yo mbali bange mono mbake go baro no mari trade nechi chap sad maybe chavoli bwagari bunyabas bwaboro bwakoreki bwabero bonene yes mbia mana sana daktari mbia mana sana mwanche muri betaseni Ndizi TV ani gotogendete gusanga na Dr. Kena Moses korase clinic ya Worldfit astogendete gukwanera omuchando wichi allergy na daktari abereka gotweresera ningi ekoreto omuchando yaso mubiro ito baga gotweresera bimanyiriri akonde nchukuri elia mange torenga omuntu twalire omuchando yega sigike gitambe chi complications inchire chi konde tarikira abu daktari ngwaba ko gukwanera nga omuntu ibwateraniti nabego changia anyore chi allergist atebo musubati yo bwateraniti umwana uri abogoreti akera moyibwire na beka kweniki kwa gutwara omuchando yo origiriri allergies kerubo origiriri allergies mono abantu babwatala jokonyo ni family getu abana bali babwatala ji isa nabwate gusingira nabwate yo mobo so meaning oburuire bwa allergies nabo bogwete family getu bwate bole genetics flani nabo kwambukeri omwana ogo you know taliyo komukamwa mukerere but nabora mwe nabakobwati endelie nawe kubwati endelie bwate allergies ekero umwana we chikwiburu and that's why most of the abana bagoche nyese nyagitari yetu abange bobwate allergies okonyonge family yabo nera allergy yororo iko nabo kubwati endelie yes daktari ngo bako batanga omuntu obwate diabetes nabera changie koleta chi allergy kora toresera ngo nekigo changia you know nona inko watebi endeli gete there's some chromosomes chibwate allergies okonyorego chikwambukere kuweso umwana yani
nyina guchisa umwana we ose chromosome chikwambukira kuri somo gaka guchisa umwana umuntu bwatu buri sukari ngakiara nyole allergies number 1 ubunya yani umuntu bwatu buri sukari ibokolowe kinga y'umubiri kinga y'umubiri ekogendanse so umubiri umuntu bwatu buri allergies sorry sukari ubunyamasi bwawe bwagendanze iko tuwatebire nga kendi yonse kiko kigosali ubunyamasi bwawe kendi yonse kikogera ubunyamasi bwawe mbo kolega sibuya netakire na bo kolenta allergies so ubuntu bwatu buri sukari ngo interviere ne kinga ya y'umubiri ekirende ya kabere umate sukari no buchafu no buchafu natwatebire nga chikemiko kiswesa manyingago nabokogera nabokolenta naboralenta allergies so ndenda ko tegentega anale ndale tegentega umaita matuka mangi na tebi yabantunga ngandi twengwanje ngandi togonje ndiko biteli mondo ngandi twengwanje togende tutige sukari kunye sukari yakina ligoli squeeze ndwatega bono njombo olitima ligoli ya irenga because nanya kugenda cha kulilia sukari irenga ko ndumbogoli because tindiko kola sukari ko muna ntula banta banga supermarket I think muntu yonya kondo ranko mukisukari kwa sababu kwa mimi ukiniuliza sukari nitakwambia ni kifo because sukari lower immunity nocheke chika kama kaliye sukari kaliya gasini gachika kama gakogera ubunyamasi bwago bwa nyamaru unalewa kwatinda kwaro umuntu ekera atindete nabagusira nyorenjira tamanya kuchiboye nkayiri kuchi aja ko nyoro abantu abange bayitiru bawukagerunga nabayibi bali bako bagende nyumba y'umuntu achiko anywa maru usita kuchiboye you seen that bandi bayitu ngaya no musubati onaga kembete kumbe na marwanyu amugiriza ende kwanda kujya kugenda rali so ekero kunywe sukari ekinga yago y'umubiri ekuba umuntu yonywe tamaro inalewa so inashindwa kuelewa ini uchafu na ini kinga yangu ya mwili yacha kurwanisa ilio lioka na abantu boboto buri sukari ne sukari yenyingereza manyinga sukari yenyingereza manyinga ejuye kogero ubunyamasi bwoche so what I'm trying to say is this omuntu bwate allergies miskerubu Frida omuntu bwate allergies tako wena allergy ngoko nyusukari what I'm trying to say ndio mna sana naro hata ngauliza daktari nakoa sana lakini sisikii mahali popote vibaya hata nikikula naanza kukoa ama ya allergy kama sababu ni kinyingi kiragera umuntu akorole allergies is one of them akogera umuntu akorole sana kairo sabe chikusuna macha makendu uchaka gukorora sabe chikuragera uchaka gukorora but ebintu nebinge biragera okorole otwale infection yesamago naboko ogokorora otwale shida yenkoro naboko korora otwale gusinga a problem wese you know ringorongo chega naboko gero kole kwendo okorole so again take yara kole no gochenya gitari so tema kulinga kekogera agokorora no totebiri daktari narogote nga kirakubuka mambyo konyara maisa ya bimbete echinichi allergies okuvimba maiso twatebire nga allergy nabekogera umuntu avimba maiso lakini abantu mbali bakuvimba maiso kwa sababu zingine kwa mfano onyolenga nobwate shida ye figo shida figo yake iko shida nabekogera ubimba maiso ine dalili ya moyo koronga nobwate shida ye figo lakini no gotara you know there's what you call force of gravity gato kuruta kendi yonse gochigoroge nyole shiringe kwera nansi so lido monta ile flat amanyinga mangale sense moya igoro yo muberoye asangene figo mangene kwerende so amanyinga mange kara agotikare so bosina wakaro kariki wakaro bimbe lakini kogotenena because of force of gravity amanyinga agende samago mujibona mnobona umuntu bwate you know kidney problems abokonyora kubimba amagorori ekarare mugasako nyagotara obimba lakini okuboka mambi amagora itakore
tabimbeti because amanyingali achire ese ya iguru muno. Yeah. Nara guteba iga hele doctor, mimi nikiona vitu kama siafu ama inzi naanza kujikuna. Nakiora mokonyo uyu. Yeah, that's allergy. Umanyete kuna nago tebi ubonyamasi mbubwate memory. Na buranyo yige ndugere siafu ilimfanyia. Labda kumchuna ama kumuuma na bekogera bono memory yerororo. Wete ubonyamasi mbubwate memory. So once kwa rodege ndukeri ubonyamasi bwacha koraki bwacha kurwanese. So ina like is to when the kwandira munatebiri. Nara goteba kindly asking niko na varicose veins nitapata dawa iko. Unajua kwanza the last time tuliongea kuhusu varicose veins. Ndio nilishtuka. Abantu abange gusiba bwate varicose vein. Eka tokotenga varicose vein ikitominate. Chinchira kiri kya manyinga kya maguru. Kyabimbire andi kyabere twisted. You know? Inkiye kolenta varicose vein. Again tunkire tubugate kurunga valves. Kerike mwaita manyinga you can imagine manyinga yako genda against the force of gravity. Go kige ntokero ke wanja manyinga tira go chigoro nandi yaibunga. Those are what we call valves. Emerango iri kwigora manyinga tira nandi yabunga amanyinga tazo guturumbuka go those valves can you damage the valves. Abage kolenta buru amaruira yakurunga varicose uri obukurunga varicose vein. So eriyo wondiro nabo tadesi nyitari twa Worldfit. Go chere komate yase gotoka na bigo chukana ni namba yisimi elinda bega konyora direction iriringia. Kone daktari kora tatebingo difference between asthma na allergies. You know, allergy the condition ebwata marwaira mangi. So muna allergy kogenda asa ngao asegete kuruku egitali ngao. Bona allergy kerego che some maito nere kuruku asthma. So there's no difference sana ya allergies na asthma. It's something, it is the same thing. You know? Omangita allergy ekogera chinchira chia manyinga chigoka. Yarente kintunga vasodilation. One of vasodilation yeye amanyinga manga chinchira yokoyana. Bona manyinga chinchira yokoyana immunity makamasi mingi inakuja kwa njia yokoyana. Inere bono abunge nchire yokoyana. You see? So it's the allergy alentre asthma witiraze vasodilation amakamasi inakuwa mingi nchire yokoyana ya nyerea yalente ndukunga you know vasoconstriction of smooth muscles. Kinyama zina smooth muscle from the noses mpaka kule chini kwa ma chakora kichatkora chia bimba jande ndunga constriction of the muscles smooth muscles bone nchiri yoko yana yabenko yabunga. So allergy na asthma tofauti teyo nene mono. Daktari mwanchumulie nara iko koboli persistent urge of pulling mucus, what is the cause? Pulling. Yani aminetio So unajua hiyo ni makamasi imekuja mingi. So makamasi ikikuja mingi tumesema inaletwa na allergies. So kupuli ni wewe umezoea tabia. Naye wanaliza kunya kupuli uchimelio kalioka. Maybe abandi bali bagupuli because babwate irritation ya some chimero cha boimi. Bona kama kwa hivyo daktari tate ingase tata sense mo h complication so monto butwaliro mo chando yega wechi allergy asegi kege tambe ataranyoro bogwene chi complications sinjire chichi allergy na be kolenta marwira mange somobile allergy nyoro buriro bwe sukari buri bwa bana kuna uwezekano imeletwa na allergy kwa sababu ule bwana is an autoimmune disease. Unyamasi bwasali waliungu the pancreas ya bwagoncho kira bwasinyo kumanyanga
eye no mubirone ya itariyuka so umuntu abakonyora ubururu bw'isukari especially buri bw'abana urutuko kanga juvenile diabetes esababu yo gutwara allergies twatebira abantu mbale bagutwara asthma asthma egocha because of allergies abantu mbale bagutwara nyora arthritis because babugate allergies cyale ngororo munabono rheumatoid arthritis abantu ngutwara bari kishida cyengozi mu ekizima because babugate allergies abana bari sinuses ko ngati watabeto chikobaru sinuses cyakoleki cyabere cyabungire ngira yoko yana bachikoto ngabagende bachikobaru so allergy ekolenta what we call inflammation yeso mubiri ogusambeka ko mubiri nabe kolenta burwire bonde bwenzi because inflammation ere enyinge so mubiri yeah daktari kerto beto gukwanira so mu cyandoiga abantu bali bamugato mu cyandoiga mibetana ndasinya kitale batanga mu cyando turi gucyoera akerekene nabagota tabi clinic ya Worldfit na kimogo kwa rubulingolia nabigo na kimoko ena na obogwene kubwatikana no mu cyandoiga bucyalaje onya wontegerete norojena asurata kako weni gwase wikochi Worldfit umanya ko wena allergies because unajua ukikuja kwa Worldfit tunaelewa sababu ama njia kupata allergies sasa kama tunaelewa si basi utakuwa sawa bone kero muntago jesenya gitari yaito usese Worldfit egentege tanga no kumanya na allergies ya bwate na allergies ya bwate kayala kiene allergy iko upande gani iko kwa ngozi lakini tunajua allergy iko kwa damu so na botokora kora what we call diagnosis diagnosis ye na bora rusia manyinga opime what we call immunoglobulin E utakumanya nga immunoglobulin E yechi ikide kinyinge so mubiri ende kutokuruka skin pricking of the skin umuntu prick skin yokoro skin ya bimbire kegima so one thing we do number one noko manyanga mburuirobo na allergies yobwate so once to manyiro buruirobo na allergies we katuteme ko manyanga nkikego trigger allergy ngiri inka yoboke ndoko genda uriro bwa mwiguru kayugo chikwagenda ikwende so ekero tuwa kolire so nkitoko kora number one is what you call lifestyle adjustment so lazima tukwambie ngako banya wanjite sukari yana banya ngangu changire kusali bunyamansi bwawo ngakyura just lifestyle yawo we quite just lifestyle yawo onye kusina moro kunywa mange tukutenga moro kunywa mange mono so once you have adjusted your lifestyle prognosis is good because the outcome ngochire kowe gente ngochire kowe erendonge lakini nene mbali bali bwa allergy serious batakira antihistamine totayiro prognosis kwende anaphylaxis na baraigu antihistamine epinephrine abara igwe karaba kwende abera lakini nangende kokotebi lifestyle adjustment number 2 immunotherapy again tukirige chikotebi wanyamasinga wacha kupigana sana unaumiza mwili wako ngayola nyole immunotherapy you cannot really find that osinya gitari ya Worldfit nola nyole immunotherapy because tubwata marwira ali yako chikotebi wanyamasi bwa unga hapana unaumiza mwili tuko na kitu inaitwa rash tuko na something inaitwa morinda strofolia sio moringa tuko na moringa sio moringa we're talking about morinda strofolia usende yokurunga noni so ekirige chikoteyo bunyamasi bwago ngayaya tyakuruana namwende kuruana gusari mu umubiro and then we have also what we call an environmental modification environment iliyo kobera niko kolenterara gina turagwa advising what are you supposed to do like let me tell you today allergies na beko wena lakini the patient alingo ukwaraka kwamba atukupati painkiller tunakupatia dawa
abantu bachire babwate as message nyagitari yetu within a very short time wachake kwa babuya abantu bachire babwate allergies allergies yela within a very short time because tunaelewa ile mambo ambayo tunasungumuzia. Daktari walirio mwalike karando chibiro bitu byatunyorire anaro goteba nga akwiyagio mubiro mugima ekine chi allergy anande na kiari tange twatebire nga na allergy yikaruko yagio mubiro mugima twatebire nga kiora itange no gojese nyagitari yetu tokwe knowledge mwedani ndigete getabu igolo ya allergies. I have a book ndigete ekorunga solution for allergies. So if you read more about my book I will understand what I'm talking about. And again ekarachi nyagitari nkomo somitole komwereso ngitango yabanda gukora. Daktari ayo mwanchumulia naroroke okunya kubolinga ngai daktari agotoka ngai clinic ya Worldfit ke gotoka nabo gotumanya anabo igwena ne namba yesimi kegera banchebuli embara bagaganite kugwakirinde bamanye amange ibaganiri yawo. Esi nyagitari yetu ya Worldfit amarwire na mange togushugulikia marwira kyobwa tuburire bonde bwensi bwo usumbuiro mubere sana kwara rengelia mangana Worldfit nkayinda ikere clinic ya daktari Kena egera nkonye kuburire bonde bwensi natokuchwata botambe zinyagitari yetu nkelinga nyasaye tatongete bantu barwale mwana gotebi abantu bari nyagitari bono ika 70% they're not supposed to be there. So ilitaria daktari Moses Kena Onsarigo kurwa sinyagitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers intubwate center ya Mugabo Songo ase nyumba ya Uhuru Plaza. Wosenanda matukaye kaliko rukunga Alisa Plaza. Uhuru Plaza bali bamanye tenga kienkoro lakini bone ganande kurukunga Alisa Plaza. Nakiora ikalisa Plaza Uhuru Plaza. Ekerwo ikire Bosonge town ime inchuba kamarigiti ya Busongo. Marigiti yani chireliere town mali. Marigiti ya Busongo kose stage enkoro ya Kisumu ya lenge kale. Wantoloma ite tea room opposite. Alia se chibucheri chichide no koro nyumbe yo entambe bwata makuba matambe ekorukuru Plaza. Swaime inchuba kegoroba ya gatatu erumu 307 307A no korole clinic bwata amalika manene gekurukunga Worldfit ando buya bwa Busongo gaiga ninche ngotoka ibono ochenga kiyende yonse no chamambi ninche munyagitari Worldfit igonga turanikera turanyole clinic yane tubwate clinic ende gali umuchukaratina tubwate clinic ende Eldoret utaka ku ngakire se namba ya nesimi ngakire enamba eringa 0722 24 576 3 0722 24 576 3 bia muna sotuye mbia mona sana daktari asogusanga naintwe ndemye mona sana mwanjumulio kwa beru kugusanga naintwe kutoka chage tumurubiri gwikabone gatwikiro mwelia no gasemere kondo na kwa beru gukwimanya amange gwetera Dr. Kena Moses kurwa AC clinic ya Worldfit kondo mwanjumulio gwikiraga abo no togukorera murubiri bwiri tkulia lero tumirane weekend litkulia Jumamosi chinsebiri chamargo basi togusanga butambe na Dr. Kena Moses iretera ne Frida Kerubo magachi kamera soko na ebicha na wegelio gide gwikira sole Senchira ya bene nere Petronira mukira twara ubulgeria borubia. Karibu tena sana daktari. Asante sana. Thank you.